orang समुदाय के ही of tribals. जन्म मेरा तुमको मैंने सोचा था जैसा रूप तेरा आया ना को खुद जन्म कोई कोई क्यों हमें तुमने जो करने लगा तो उड़ गए तेरे और घर की पायल बस्ती 다시고 안어 세 조글로거 거럭사 사이로 뚫롱뚫롱 레삽 되히네 이게 레삽만 되잖아 사그라 디키샤 should 나로 이게 레삽 나이 나로 이게 레삽이야 너 양디길래 이 카나카 어르카 살마젤레 암석바이 뚫롱뚫롱 레삽이야 보 뚫롱뚫롱 게 기샤 tam sanai bo a tulung tulung jere sa mo bo kisa saksana proud khema tong sago tam ni hinge
जेथिं जे जागा फानों थों तिप्रा सांग थों बने जादों थों दुर्गा पूजा वांग थों इवन साका इनके जिनी दुर्गा आमा फानो से बिसर जोनी या तुरुम दong खाना या इनके नरक तुलु तुलु नि बागे आम सखे किसा तिया खोरां खाय का इनके ताम जने हाय होता कितिक से फान के खोरां खाय ते मानो yes or no yes nge cheng na shonta all right 1 2 1 2 3 go familiar mana blena ha mate man yang bukan ni kisah korang kerana musong mate man mana na kena sampai bilang me baksa okay ang tulung cakan kena lo yes tulung everybody tulung 1 2 3 go Thank you very much. As a support kai tomani bagai, belai kena tong thoka. Tasi wa kisah lem tomani, but eventually na roni tik sab khas rangai phekina. Ke audience ni bagai zor se talia ho jaye ek baar. Yes. Okay. Tabu ang stage saya cakap resabli ya. Okay. Bini introduction bolna ni ang asal renggali ya. Okay. Ang hand over to our anchors. Borok bini kaham ki introduction ri nai.
बेलायखेनावनि हामजामुं मानजाग्रा जामुं बे खाख्लायो जों खरावनो फैला स्टेजाव आरो जामुं लाइभ बेन्ड परफर्म खालामनो नुगै नरनि बखा बेलायखे सारांना हेमा दंजागो इंगे तिनि न मबे आं फैला स्टेजाव आरो जामुंना लाइभ जाना थाङै दङ इंगे बेलायखे हामबाय अमाहाय प्लेटफर्म माने बागै जों सब समय जों बबे आसे परफर्म माखाया इंगे तिनि न फैला इंगे खाख्लायो नरक एन्जय खालाया हेनै so hand over to our anchor Bahai ma dong bai kha Paramitani performance. So where is the clappings? Come on everyone, let's once again give a huge round of applause for Paramita. So ladies and gentlemen, अब तक तो हम female sensation voice, the one and only पारमिता की हम वॉइस सुन रहे थे. So now ladies and gentlemen, जो हमारे मंच पर आ रहे हैं, that is a present male sensation voice, one and only Nuwai Debarma on the stage. Please everyone. Hello. Thank you Hambai. Jotano Blackana Sarika Ham Jotano. First of all, thank you to Sarvikas no Blackana Hambai for this initiative. And the Joto Manjak Tongai Chini Pal song. Not excited na play. So very much excited to sing this next song with
할아버지. Thank you so much, Parmitari. Ang nibagit sa pan kaya pa korob line na chang. Ang tabo ang take over kaisa na norong nibagit kaisa tangsak ketal sa mong norok kanana mo chong. Absolutely, thank you very much. So, or sa mong ke it's a fusion. It's a modern fusion with traditional touch. Inke ozaga flute botongo played by none other than Sir Kripa Sindhu Jamatia, one inspirational figure. And I would like to request my operator to play the song so that, yes. So this song is called Horno Shalhin Kamu. Very soon release ngai, so amun say sekang nonong nipis kango os resamong release kai tong. I hope you guys like it.
Mai tansha dong na muchuno no pangmanyake Nogi matonyake no buibaya nuke Olang masajui kaina muchumo Thank you very much. That was the last song. Hambai. अपनी कदरदानी को यूं ना छुपाइए जनाब, अपनी कदरदानी को यूं ना छुपाइए जनाब। एक बार नुवाई का परफॉर्मेंस पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच नुवाई फॉर सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। आशिक खनातक खरां बाय रोजाबी कालां खा नुवाई बिनियागुलो जोंताबो दांशावक ताई खरकसा वेरी टैलेंटेड सिंगर जिनि